Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo ni irya WASAC. WASAC yatangaje yuko amazi mu mujyi wa Kigali akomeje gufata indi ntera, dore yuko WASAC ikomeje kwagura imiyoboro y'amazi. Aho WASAC itangaza yuko rwose hano mu gihugu cy'u Rwanda amazi buri muturage wese afite amazi. Dore yuko WASAC isobanura yuko kuva twatangira uyu mwaka nta muturage n'umwe urabura amazi, dore yuko nta n'amazi arigera abura muri robine. Niyo agiye agenda iminota 30 akahita agaruka bitewe nuko bari kwagura imiyoboro y'amazi. Bivuze ngo hano mu mujyi wa Kigali amazi nta kibazo gihari, ariko WASAC itangaza yuko uyu mwaka uzarangira buri muturage wese afite amazi. Dore ko WASAC icyo yagamije cyangwa icyo ishaka gutangaza, WASAC ivuga yuko bagiye gushyira amazi ku muhanda ndetse bagiye gushyira utuzu tw'amazi ku mihanda, kandi utu tuzu tw'amazi tuzaba dufite ibyo dukoresha. Yuko bateguye amakarita azahabwa abaturage bazajya bakoza ku mashini amazi akifungura, ubundi abaturage bakajya bavoma nta kibazo bafite. Ni nyuma yuko abaturage bagaragaje ikibazo cyuko bari guhendwa ku mazi, aho bajya kuvoma ingerekani aho bayivomeraga veni bakabaca igiceri cy'ijana iyo amazi yabuze. Ibi ngibi iyo WASAC ibyumvise irababara, dore yuko abavomesha baba barahawe kondisiyo n'amabwiriza bagenderaho, ariko iyo amazi abuze aya mabwiriza na kondisiyo bazirengaho bagatangira kugurisha amazi bayahenze. Dore yuko n'ubundi amazi niyo bayahenda kashuro jana abaturage batabura kuyavoma. WASAC ikimenya aya makuru yahise itegura poroje ivuga yuko bagiye gushyira amarobine ku muhanda afite n'imashini, aho abaturage bazajya baza kwivomera nta muntu uvomesha uhari. Nibwo baca buno busambo bano bavomesha bakunze gukora. Kandi iyo ubuyobozi bwa WASAC bubajije bano baba barahawe aya mazi, basobanura yuko ibingibi abaturage bababeshyera. Reka dusimbukire ku itangazo rya RYA, ikigo gishinzwe umuriro w'amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali, kuko tuno turere dutatu duhora ku isonga. Nitwo turere dutatu twinjiza amafaranga menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yuko RYA yasobanuye yuko hari abaturage bafashwe bacana umuriro w'ubuntu mu buryo butemewe n'amategeko, ubwo bafata insinga bakajya kuri cash power bakagenda bakazinyuranya, ugasanga bacanye umuriro w'ubuntu. Kandi bino bikorwa n'umutekinisiye uba utarabyize, wa mutekinisiye bakura ku ruhande akaza akayobya insinga, ugasanga umuturage amaze umwaka imyaka 2 atagura umuriro. Gusa we akaba abizi kandi akaba adakeneye gutanga amakuru. Uyu nafatwa nawe azahanwa acibwe n'amande y'amafaranga. Rero bingiye kubabwira ni ibya RYA yageneye abaturage. Umunyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda turabizi uko mukoresha umuriro w'amashanyarazi, dore yuko umubyeyi wacu perezida w'u Rwanda yagejeje amashanyarazi kuri buri umwe kandi intego yiwe yayigezeho. Rero ikigo gishinzwe amashanyarazi gisobanura yuko buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda nimba umuriro we wapfuye cyangwa ibyuma bye byagize ikibazo, nahamagare umukozi wabigenewe cyangwa umukozi wabyigiye kugira ngo aze amwesitarire, kugira ngo birinde kuzagwa mu makosa yo kutagira yo gufatwa bacanye umuriro binyuranyije n'amategeko, ugasanga barahanwe cyangwa bisanze mu biha. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC yatangaje yuko igiye gushyira amarobine ku muhanda azajya akoresha ikarita. Ni nyuma yuko abaturage barekaramye bavuga yuko abavomesha amazi ku muhanda batangiye kujya babishyuza igiceri cy'ijana kandi amazi bayishyuraga veni. Ni mu gihe WASAC yabashubije ikababwira yuko ibingibi itigeze ibishyiraho, nayo itari bizi yuko bibwa amafaranga yabo mw'ubwo buryo. Dore yuko WASAC rero yatangije poroje yayo yo gushyira amazi ku muhanda, bakabahereza n'ikarita irimo ikoranabuhanga. Ubwo bazajya bafata ino karita bakayikoza ku mashini ndetse bakavomerwa amazi. Bino byatumye WASAC ibaza abantu bose yahereje amarobine kugira ngo bazajye bavomera abaturage, ariko bagaragaje yuko abaturage bari kubabeshyera rwose, batajya bagurisha amazi ku mafaranga menshi cyane. Gusa nanjye nagiye mbibona ahantu henshi hatandukanye. Urugero
mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu mudugudu w'Impara. Ibi rwose narabihasanze ubwo abaturage bari baje kuvoma amajerekani bayatondetse bayujuje, ariko mbajije ngo hano muri kuvomesha kuri angahe, bamwe bambwira 100, bamwe bambwira 50, abandi bambwira 20, nibahuza ibiciro. Mitamenye yuko koko ubusambo bukiriho bwa bano bavomesha amazi, ubwo bashyira inyungu zabo imbere aho kugira ngo bashyire inyungu z'umuturage imbere. Bino rero WASAC yabirebyeho nibwo yabifatiye umwanzuro. WASAC igaragaza yuko abangaba bavomesha cyangwa abantu bavoma ku muhanda bagiye kubakuraho bagashyiraho imashini zizajya zivomera abantu kugira ngo abaturage bagumane umutekano wabo. Ese mwari muzi yuko ikigo RYA n'ikigo WASAC buri ari ikigo kimwe? Ni ibigo bimwe nuko byitandukanyijemo kabiri, WASAC ikajya ukwayo na RYA ikajya ukwayo, kandi ibigo byose ni ibya leta. Rero WASAC yahise ikanyuzamo cyangwa yahise igatamo ivuga yuko abantu bose batarishyura amazi bagomba kwishyura amazi. Ndavuga abantu bafite ibirarane bagomba kwishyura amazi. Ubuyobozi bwa RYA Limited busobanura yuko iyo utangiye amakuru ku gihe ndetse ushobora kudahanwa, kandi ukavuga umutekinisiye waba warakwesitariye agafatwa ndetse akabazwa ibyo yakoze nimba hari aho yabyigiye. Dore yuko RYA isobanura yuko buri muturage wese azajye aba ijisho rya mugenzi we. Umuturage uzabona mugenzi we ari gucana umuriro w'ubuntu azatange amakuru, harimo ibihembo byiza bishimishije. Mureke twiyubakire u Rwanda rwacu twishyura amazi n'umuriro kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Aya mafaranga dutanga duhereza leta niyo avamo amashuri, ibigo bya leta ndetse n'ibigo byo kwa muganga, ndetse aya mafaranga akora ibikorwa byinshi cyane. Dusore neza twubake u Rwanda twifuza. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nge mwari muri kumwe, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nari merereye hano mu mujyi wa Kigali, aho nari ndi ku itangazo rya RYA no ku itangazo rya WASAC ryasohotse nonaha. Mureke dusore neza twubake u Rwanda twifuza, dutangira amakuru ku gihe kugira ngo dukumire icyaha kitaraba. Imana ibaha ubuzima buzira umuze kandi ibaha amafaranga, ibyo kurya n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane.